Украина Совет канунетінден бошана. Назирлер кабинеті Совет бірлігінің идаресі ведевлет акимиеті органлары сенетлерінің артық чалышмаға аққындаки канун лихасыны кабул етті. Весикаға бинаен Украина мустақылығы күнінден эвел кабул етілген сенетлер лягу етілежектір. Үкімет парламентті майыс айында канун лихасыны огренмеге чықырajak. Украин кануниетіні Совет бірлігі заманына айыт олған канунлардан. Юқарыда анылған весиканын амелге кешірілмесінден сон. 3 ел içinde temizleyecek олалар. Bu meselede nokta koyulmalı. Sineklerinin lağu etilmesi doz doğrudur. Çünkü onlardan çoğusu artık çalışmay ve kemerde ticaret. İş adamlarına baskı maksadı ile kullanıla. Yakında ticaret boyunca Sovet Birliği vaxtından çalışkan 450 sinetini lağu ettik. Onlardan teşekkürler vaxtında faydalanaydılar. Kanun bu meseleni tamamının aletmege fırsat verir.